عزیز تو باز یکم گناه کردی ها؟ چرا من هیچ چیز نکردم لیکن باز در خاطرم نیست لالا معلمه در کجا من میترسم نترس حاضر همش رو میفهمی مایلش سلام بچه ها سلام و فکرم شما عزیز و لولا هستید بله من عزیز این کس لالا شما نامی ما رو از کجا میدانید میلیسا باید همه چیز رو داند کاپیتان مولانزاده هستم در خدمت شما بهتر از شینمو صحبت کنیم شما راضی بچه ها؟ ما راضی بیاید میشینیم اما کی میلیسا بیم یگم شکایت کرد من یگم گناه نکردم من هم اینش رو هم میدونم ایناش رو چی خیل میدونید؟ چی رو میدونید؟ اینش رو من میدونم که شما بچه های با ادب و با تربیه هستید و برای گناه کردن وقت نمیابید این خیل گوید امروز من اومدم که با شما دوست شوم اگر شما راضی باشید چی؟ دوست؟ بله وای لالا ما راضی با یک شرط اگر امروز به جای معلمه شما برای ما کتاب خوانید من میدونستم که چنین میشد برای همین من یک کتاب آوردم با نام امکی میلیسا امکی میلیسا؟ بله امکی میلیسا اگر شما راضی باشید بچه ها من این کتاب رو با شما خونده دهم شما راضی؟ ما راضی مؤلفش کی؟ مؤلفش اکابر شریفی نقص کنی بینم امکی میلیسا با مو چه خیلی کتاب میخونده باشد عزیز جان تو چیزی گفتی؟ من؟ بله من گفتم که شما خواند امکی میلیسا ما تیارم شما رو گوش میکنیم بله کنی خواند امکی میلیسا با انور مادرش لباسهای نو پوشاند و هر دو به کوچه برآمدند مغازه خیلی دور بود اوچه و بچه تا ایستگاه پیاده رفته به اتوبوس سرخ کلان نشستند بعد از اتوبوس فرامده باز پیاده راه گشتند در راه بچه ها به سر و لباس نوی انور با هوس نگاه میکردند انور از خرسندی میخواست به همه با آوازی بلند بگوید که امروز روز تولد او را عید میکنند به مغازه هم رسیدند در مغازه آدم بسیار بود مادرش انور را در یک گوشه ماند و تا آمدن من از جایت نجم گویان خودش رفته به نوبت ایستاد اما انور زود زیغ شد و از پس تیرزه مغازه پوفک فروش را دیده و کوچه برآمد فرصت پوفک های کلان سبز و سرخ را تماشا کرده ایستاد ناگاه نظرش به داخل مغازه افتاد آنجا بازیچه های بسیاری می ایستادند که بعضی آنها را انور باری اول می دید حاضر رفته مادرم را می گویم که از این بازیچه ها خریده دهد قرار داد او و زود خفا گشته به مغازه درآمد اما به مغازه دیگر هر یک زن کورته کبود پوشیدگی را که دید دویده می رفت و اوچه گفته جیغ می زد ولی همین که آن زن خفا گشته به او نگاه کرد ناامید شده پس می گشت بعد کوفتکوی زیاد انور زور گریه کنان به کوچه برآمد در این وقت میلیسیانری که از کوچه می گذشت انور را دیده ماند وی ماشینش را در کنار راه مانده خودش به پیش انور اومد انور میلیسیانر را دیده چنان سخت ترسید که حتی آوازش نبرآمده ماند ترسیدن انور سببی کلان داشت انور بعضاً بسیار بچه شوخ و گپ نودرو می شود خصوصاً به گپی بیبیش گوش نمی کند او را عذاب می دهد هرگاه که مادر انور در خانه نباشد یگان یاردمچی بیبی بیچاره میلیسا می شود اگر انور شوخی کند یا خود گپش را نگیرد شوخی نکن انا میلیسا آمد یا این که می گوید حاضر میلیسا را جیغ می زنم گرفته می برد با کجا می برد گفته سوال می دهد انوری کنجکاو با یک خانه تاریک در خانه تاریک بازیچه هست نیست انور یک لحظه فکر کرده می ایستد و بعد می پرسد
набошад чаро дирӯз милиса шумоя набурд? ман чӣ кор кардам? пиёларо афтонда шикастед кӯ? надид дия? ман ҳам шӯхӣ кунам намебарад дия? ман ҷеғ мезанам. хайр ҷеғ назанед, ман дигар шӯхӣ намекунам бибиҷон, мегуфт дар охир Анвар. Анвар сахт бовар карда буд ки милитсионер ҳар як бачаи шӯх якрав ва гирёнчакро гирифта мебарад. ана аз ҳамин сабаб Анвар милитсионерро дида бисёр тарсид. аммо ин милитсионер ба тарафи ӯ хам шуда бо табассум гуфт: чӣ шуд ба ту писарам? чаро гирья мекунӣ? амакҷон, маро ба хонаи торик набаред. фиқ гирёнкунон илтиҷо кард Анвар. дигар шӯхӣ намекунам, пиёларо намешиканам, гапи бибиамро намегардонам. милитсионер зуд чӣ будани гапро фаҳмид. ман туро ба хонаи торик намебарам, гуфт ӯ, ба пеши модарат мебарам. исто ки номи ту чӣ? аммо Анвар ки ӯро фақат аз милитсионер метарсонданд, фиқ мекарду бас. милитсионер аз дасти Анвар гирифта пеши пуфакфурӯш бурда ба ӯ як пуфаки сурх харида дод. Анвар каме ором шуда ба милитсионер гуфт: амакҷон, барои додарам ҳам якта пуфаки сурх харида диҳед, набошад аз они маро гирифта дарро мекафонад. маро ки ба хонаамон бурдед, пулашро падарам медиҳад. не мон инро, ва ту бепул медиҳам, гуфт милитсионер. мо акнун ҷура мешавем. ман ҳам худи ту бар ин писарча дорам, номаш Содиқҷон, ва як гала бозича дорад. ҳозир ба ин мошини ман савор шуда ба хонаи мо ба назди Содиқҷон меравем. ту бо ӯ бозӣ карда мешинӣ ва ман падаратро ҷеғ мезанам. писаратон ҳам милиса мешавад? пурсид Анвар. не, вай шафёр мешавад. ман ҳам калон шавам, ронанда мешавам, ронандаи таксӣ. милитсионер ки вақти кораш тамом шуда ба сӯи хонааш мерафт, Анварро ҳам бо худ бурд. баъд вай ба идораи милитсия телефон карда гуфт: агар ягон кӯдакеро пурсида ба идораи милитсия телефон кунад, рақамҳои маро ба ӯ гӯед. вай гӯшаки телефонро ба ҷояш гузошта пеши бачаҳо даромад. Анвару Содиқҷон саргарми бозӣ буданд, гӯё ки дер боз якдигарро мешинохтанд. баъд милитсионер ба пеши онҳо омада пурсид: шинос шудетонми? ҳа, гуфтанд ҳарду ба як овоз. акнун номатро мегӯӣ? пурсид милитсионер. номам Анвар, аз бозӣ сар бардошта гуфт Анвар. насаб чӣ? ман фақат насаб надорам. маънои насабро нафаҳмида гуфт Анвар. насаби падарат чӣ? ман ӯро дада мегӯям, очаам бошад Аҳмадҷон мегӯяд. хайр, Анвар, гӯй ки дар хонаатон телефон ҳаст? ҳа, ҳаст. телефон дорем, радио ҳам дорем. радиои калон суруд мехонад. дирӯз падарам як телевизор харид, вай кино нишон медиҳад. номери телефонатонро медонӣ? пурсид милитсионер. Анвар аввал хомӯш истод, баъд телефони хонаашонро дар пеши назар оварда гуфт: як гала номер дорад, 1, 2, 3. вай рақамҳои аз 1 то 9ро номбар кард. ман ҳам ин пагоҳӣ бо телефон ба падарам гап задам. вай ба даруни телефон даромада буд. ҳамин қадар гуфтам ки дадаҷон баро хандиду набаромад. телефонамон дар болои миз. ман як рӯз вайрон кардам. усто омада дуруст кард. баъд гуфт ки агар ин дафъа вайрон кунӣ, туро ба милисахона мебарам. хайр, гӯй ки падарат дар куҷо кор мекунад? дар идора. хонаатон дар куҷост? хонаамон дар пеши хонаи Шодиино. вай пагоҳ ба хонаи мо мебиёяд. имрӯз рӯзи таваллуди ман. бегоҳӣ меҳмонҳо меоянд, одамҳои калон, пагоҳ ҷураҳои ман Содиқҷонро ҳам мебарам, гуфт Анвар. дар ҳамин вақт занги телефон баланд шуд. навбатчӣ хабар дод ки як кас Анвар ном писари 3-солаашро гум кардааст. ман ба ӯ фаҳмондам ва рақамҳои телефони шуморо гуфтам. ҳозир телефон мекунад. милитсионер раҳмат гуфта гӯшаки телефонро монд. аз байн чанд сония нагузашта боз телефон шуд. ин падари Анвар буд. вақте ки модари Анвар Анварро дар ҷояш наёфтааст, ҳуш аз сараш паридааст. худро ба ҳар тараф зада ҳар тарафро ҷустуҷӯ кардааст, вале аз Анвар дараке набудааст. баъд фикр кардааст ки эҳтимол Анвар хона рафта бошад ё ки ягон одами шинос ӯро гирифта бурдааст.
бинобар он аввал аз хона хабар гирифтанӣ шудааст, вале аз хона Анварро наёфта қариб дилкаф шудаасту дасту похӯрда чӣ кор карданашро надонистааст. дар ин вақт падари Анвар аз кор баргашта омадааст. вай аз воқеа бохабар шуда зуд ба идораи милитсия телефон кардааст. вақте ки падари Анвар ба сардори милитсия раҳматгӯён писарашро гирифта мебаромад, Анвар гуфт: дадаҷон, Содиқҷонро ҳам бо падараш ба хона гирифта барем? хайр писарам, майлаш. баъди таклифи бисёре амаки Милиса розӣ шуд ки ба хонаи Анвар ино рафта каме нишинад. онҳо ҳар чор ба мошини амаки Милиса нишастанд. дар роҳ Анвар аввал ба амаки Милиса ва баъд ба падараш нигоҳ карда гуфт: дадаҷон, ман калон шавам, албатта Милиса мешавам. ҳам Милиса, ҳам ронанда, майлаш? пагоҳии рӯзи дигар Анвар барвақт аз хоб хест, чунки имрӯз ҷураҳояш меоянд. вай онҳоро меҳмондорӣ мекунад, бозӣ мекунад. ҷураи наваш Содиқҷон ҳам меояд. вай аз хурсандӣ дар куртааш намеғунҷад. ҳар тараф давутоз ва шӯхӣ мекард ва кори бибиаш ки самбуса мепухт халал мерасонд. Анварҷон гуфт: биби, ҷим шин, шӯхӣ накун ки ҳозир Милисаро ҷиғ мезанам. Милисаро? гуфт Анвар. амаки Милиса амро. ура! ана тамом бачаҳо, ҳикоя ба шумо маъқул шуд? маъқул шуд. ба ман амаки Милиса дӯсти Анвару Содиқҷон ба ҷашни зодирӯз даъват кардани дӯстонаш маъқул шуд. азизҷон, шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман ба хоҳаракону додаракон гуфтанӣ ҳастам ки ҳангоми ба кӯча баромадан аз назди модарашон дур нашаванд ва ба модарон ҳам таъкид кардан мехоҳам ки фарзандони хурдсоли худро беназорат нагузоранд. офарин азиз, аз ту Милисаи хуб мебарояд. аз ман? бале. воҳ, аз ман Милисаи хуб мебарояд. о Милиса, воҳ, ташаккур ба шумо. ташаккур. амаки Милиса, боз гуфтанӣ ҳастам ки ман ҳам мисли Акрам аз амаки Милиса дигар наметарсам. мо дӯст шудем ку? албатта. амакҷон, ба духтарон ҳам Милиса шудан мумкин? не, мумкин нест. мумкин. амакҷон, ман мехоҳам ки мисли шумо Милиса шаваму ба халқу ватани худ хизмат кунам. албатта мумкин, лолаҷон. барои Милиса шудан аввал бояд нотарсу ҷасур будан лозим. варзиши бадан ва тарзи ҳаёти солимро набояд фаромӯш кард. фаҳмо? фаҳмидем лола. бачаҳо, ман аз дӯстӣ бо шумо хеле шодам. агар иҷозат бошад, ман аз паси корам шавам. воҳ, мо ҳам шодем. ба шумо иҷозат, рафиқ капитан. ташаккур азизҷон, ташаккур лола. тамошобинон гиромӣ, ин ҷо расидем ба поёни барномаи вақти хониш. бо шумо будам ман, капитан Мавлонзода, Азиз ва Лола. хайр, то барномаҳои дигар тансияту хонаобод бошед.